Bokajana long kuti pho social drugs kenep long. Karbiang long Nagaland ahoy long kido ni hang karbirong supye long isi cherok to mai kang ni. Assam Meghalaya longle phuthak mon samalam don chetok tanglo. Kardom pinya bir tang ton pen chathana mixena. Assam sarkar hin ben kabor ipon lake drugs free Assam pohen lo. Bangso teng pen raikom sai khia tumani wang amat kiri tarlip kapang chenga sai deng ponlo la so teng pen karbiang long lo long ta arni wang thak thak si rakia hormu raikom sai khia tum nebing nang pon bomlo la son si pinile thota khatkhati police station kaparlo joy joy pen birota long si SI nitul sai kya ke japona long raikom sai khia tum kacherap che to pen la horizon dream sky hotel adunga long tovar pi kiri ka khuruga sai deng ponlo Bangso kirika khuruga sai ke denga hur ada por 5 sir camera minute in koi malom NL01H 3804 ihum Maruti Omni E-van akilua gari longpen sabona hompen ke thabet hom phoke rapho heroin longpon ke longpon hom phoke rapho a heroin pangrum petpen gram pharo troxira krei isira tok bor phaibe trop an longpon lo Bangso a heroin ke pon along kacharab duna bangphu bangke thoma phanta ingnang ponchek lo kaching nang check bangke thoma tung nake Nagaland State Phek District Jhavamia rong amikar Junyo pohina sopo vitso pohina arta ningkan thomke braisi chasu dukhru sopo sungwa dukhru arta ningkaning korener kep lapen khoni pohina sopo saluni pohina arta ningkaning koira troxy pusi pangthek pon Bangso hood mobile handset humni tangka kereng surin ko rakethom airbag hini lapen NL01H 3804 agari RC pak longpon Bokajan penanante rang Karbiang long life Kedamtang thereponi phain ko raner kebarni Borjan constituency angkang kedo nahor lang so along non hejong rong kimi ke sengpon ni hang karbi rong supia rong along rong rup kaching thurnang ja phuthak cherok to amai kapado Bangso cherok to amai kapado pona hut jasemet Karbiang long pen Nagaland ahoy kedo lake ke joy ke alam kalia potsi koson bensi longle ahoy kachara kom dunjima bangso phuthak chingki jethan padopon Ni hangkar birong supia rong amai phu thangsing timung kachari pon bangso cherok tok amaya long kongchun bang bipul tisopensi mai ke phalam the jai pon lo bangso hod BJP Karbiang long district committee dunmai phu SGB hemari killing SGB birsing teron KSYC amai phu prakash terang pendang lok ke ong dong atum chetong don Bangso ahud mai phu thangsing timung pen kaning je pona tengke ahoy hawara potsi ahud pen sungde titi doda the bonta do thip nang po laso ke do thip along Karbiang long autonomous council tumta nang chitu dun vek nang ji pusi chethan chimun pon sala so mai long nitum Karbiang long autonomous council chief executive member Dr. Tuliram long hang so phapan lo tibon sa melang ni tong sikot pen dalhi ki dam nang ya sai ko join ni alang ni labang so mai long nang chitong dun edelo kasi inauguration na mai bang nitum kapthai ka chiklo si pathik rong lo kasi nono bang ni pini labang so mai long nitum public awareness program thik rong la the labang so mai long nitum pini nani terona rong taro rong tokbia rong ingleng rong petami pina an Karbi rong SGB GB tunang sitong dundu la pempenan leaders mo sitong dundu la pempenan rong arat tunang sitong dundu kasi hala bangso public mai long tamini tum anutin na Karbi taman isi chithan chimun lo je itum ke bordering area do thip nang ko la pen hala subang ki do thip long pen itum Karbi no autonomous council la support nang vegji pun tum pen an bidi sore tamila bangso mai pen chithan pon non ki thurmi ovi ki milapen ovi bari matum chelang pen bangso ahoyalong ki do ke pathir ni hang Karbi rong supia rong ke sengalong ahoy do thiba Karbi tum an thuki aninga klong pen kachuro onglo lapen KACCM penta labang sorong supia long nang chitudun si development project nang pidunte ning arong pigji pusi sangtilang so SGB birsing teron pening jepon order do thip Karbi tum an thuke pu ninga klong pen
kacuru ong lo lapen aku lan susisi karbi thurpak pen amuluk du open dak longli phelang ke topik border lo lasi owi kimi etum owi bari matum ta chingru pet pen lan susi laso arong det takali lason longli ki joy longli do hilang lasi hudakta model village pason karbi ku adorkho arong gang pason dakta establish dandang lasi la non okol ili public etum det lason kalidet si non council alangli Dr. Tuliram Rohang la alangli hin penta la so arong sopialong la nihang karbirong sopialong nang citudun pen ani aklong pen alangli ta mesen ing tangklong thiklong a developmental a project amokha nang pidunte ningarong pigji Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Life Kheroni Police Station ka parlo Jengkha Ramthepi Lakha Hinialong Piniada por phai phomalom ingna maing narkateng khenga jok inud Jaisankar Chauhan arta ningkan klikebrener ke babangpu apran damjuilo Kheronia hawaralong ingna ingnar rong ruparlo kilutpen sai ka chutikia sonpen danglo hemrit kapana hok pila penan parta munida pran karmute kangalam kia bangke ningkan arjonta akimia ban chip hu khangjanglo lapu anang bong setame ingnam rai ko masai khia tum non pu anta thangnat ardi ki pi ka vedata bangke manghumi mealam bino Kedam tanga son tak taxi piniada por phai phomalom Kheroni Police Station ke parlo Jengkha petrol post sangkang Ramthepi Lakha Hinia rongalong ingna maing narkateng kheng penajok inud Jaisankar Chauhan arta ningkan pikebraner ke baphana bangki adimalo amatsi afran armute kang detlo Karlitang Jaisankar Chauhan aphan ingnam a ingnar kateng kheng abirta ke longpen rong araratung dunsi a ingnar phana bangki arplung dunlo bonta Jaisankar Chauhan bangke adimalo amatsi aprandam julo posi ke thek dunlo araratung pen paching pon না তো হৈছিলে খুৰাই খেতিত গৈছিলে খেতত গৈ আছিলে কাম কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া হাতীয়ে এটা আহিখিনি খুৰাক দৌৰাই মাৰিলে কেজন হাতী আছিল সিংগল এজন হাতী আছিলে গাঁওখনৰ নামটো কি ৰামথেপি নম্বৰ 2 পিঅ জেংকা পিএছ খেৰণি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং খুৰাটোৰ নামটো কি আছিলে বয়সটো কিমান জয়শংকৰ চৌহান 48 ইয়াৰ্ছ হ'ব Bangso phi adimalo an Kheroni raikom saikhi pen ingnam raikom matum pali dunsi kithi tanga bangar pum chepari deng bonlo Kheroni pen Mohon Teron Karbiang Long Life Kedamtang Pharokre Sirkebra Troxikebra Hinianing Kanpen Assam pen Meghalaya State Hiniang Bong Longle hoi phuthak pinnang an kache tontinang dolo Bangso pen non puanta longle hoyalong ke do araratum nang tenang nete ni pojok a hoyalong monsam thirun idetlo Bangso longli a hoya phuthak pini New Delhi rong sopialong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen Meghalaya Chief Minister Conrad K Sangma Chetongsi State Hinia longli a hoyalong alam ke phuthak MOU mate Memorandum of Understanding kachetok asai dengpon Bangso alamdon kachetok porahut Union Home Minister Amit Shah chetongdon Bangso ahut Union Home Minister Amit Shah pen kaningje pona tengke piniar nia bangki nihang nireba phan isi arni ke ther nilo nihang nireba hawaralong Assam State along pen ki ongdung state ahoidu lasila ke doan state atumta ahoya phuthak chingki chingwaisi lamdon donangji pusi pangdak ponlo और मुझे आनंद है कि असम सरकार और भारत सरकार ने सभी समाधान की 95% शर्तों को पूरा भी कर दिया है और आज बोडोलैंड एकदम शांत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ है उसके बाद 4 सितंबर 2021 को असम के कार्बी क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे विवाद का हल किया गया
लगभग 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर ने सरेंडर किया और वो मुख्य धारा में शामिल हुए और Lason si piniarni kedam tang ningkan phokepen ahoy lam ki pena jok kachihuri sai asa Meghalaya longle ahoy phuthak lamdon chatoksi alam thi pajut ponlu puta Home Minister Amit Shah pen ningje ponthu साल पुराना विवाद समाप्त इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही हुआ है। मैं जब से गृह मंत्री बना तब से मेरा आग्रह था कि असम के साथ अलग अलग राज्यों के सीमा विवादों को सुलझाना चाहिए। 24 जुलाई 2021 को मैं मेघालय गया था, वहां नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की मीटिंग थी। उसमें मैंने अपील की थी कि असम ने बड़ा हृदय रखकर सभी राज्यों से बातचीत की पहल करनी चाहिए और बाकी राज्यों ने भी विवाद सुलझाने की दृष्टि से आगे आना चाहिए। Pinibang solam don kachetoka long kaddo kawe long krehini ke jong ponang bongpen long trok parmana bangke ahoy alang ki pachun ponlo. Nasi lahin chingki chingwai pen chedon seroi ri puloti nihang nire bahawar kaching thur abidet poputa Union Home Minister Shah pen pangdak pon. इतने कम समय में मुझे आनंद है कि आज जो 12 पॉइंट डिस्प्यूट्स के थे वो 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट पर असम और मेघालय के बीच में समझौता हुआ है और सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो करीब 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गई है। मुझे भरोसा है जैसे हेमंत जी और संगमा जी ने बताया, बाकी के 6 पॉइंट भी नजदीक के भविष्य में भी हम सुलझा लेंगे। मित्रों, जब तक विवाद नहीं सुलझता, सशस्त्र जितने भी ग्रुप हैं इनका सरेंडर नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट का विकास संभव नहीं है। Pini laki isi purki morni lo. Lasi bangso alam don cetok det pen ceklojon trok siang bong alam ki kedo ahoya bangke pachun det po. Nihang nirepa putak do ana bangke nitum celang pet pen sai deng ponsi nihang nirepa long rika paching thur ponja phansi sai deng pon popusi Assam CM Dr. Sarma pen ning jepon. Halapuka do kawe pangrum pet pen square kilometer trainer cap hawardo. La song bong pen kilometer trainer cap square kilometer bangke Assam Meghalaya state hiniang bong longle ke kam ki jum do popusi Meghalaya CM Conrad Sangma pen ning jepon. News report Karbiang Long Live. Cheklo ejon sose Russia Ukraine der hiniang bong ron thamake do phuthak jasemera bangke Russia President Vladimir Putin aphansi kiramtang thereponi phai inquirasir cap ani kangsam United Kingdom Foreign Secretary Liz Truss pen akoy arvakpon. Bangso ahud UK Foreign Secretary Liz Truss ben kaningje ponatengke Ukraine ben mon samaphuthak kachingwai japhan lamchak nang chipidunlo bonta mon samalam don kachingwai japhan Russia President Vladimir Putin ardi nang pidunde alang lining ke hanga bangke adai kawe Ukraine along ke do an arara so aphan bom kapang bopen kachenne ka holu aphan busi UK Foreign Secretary Liz Truss ben ningje ponthu bombing innocent citizens across Ukraine. And that is why we need to do more to ensure that he loses and we force him to think again. We must not just stop Putin in Ukraine, but we must also look to the long term. We need to ensure that any future talks don't end up selling Ukraine out or repeating the mistakes of the past. We remember the uneasy settlement of 2014, which failed to give Ukraine lasting security. Putin just came back for more. That is why we cannot allow him to win from this appalling aggression, and why this government is determined Putin's regime should be held to account at the International Criminal Court. We will work to restore Ukraine's territorial integrity and sovereignty. We set up a negotiation unit to ensure the strongest possible support is available to the Ukrainians alongside our international partners. We've played a leading role alongside our G7 allies in driving the response to Putin's war, and I want to ensure that unity continues.
Sanctions were put on by the G7 in unison, and they shouldn't be removed as long as Putin continues with his war and he still has troops in Ukraine. That is not all. We need to ensure that Putin can never act in this aggressive way again. Any long-term settlement needs to include a clear sanctions snapback, which would be triggered automatically by any Russian aggression. In the aftermath of Putin's war, Ukraine will need our help to build back. In these exceptional circumstances, we have a duty to step up with a new reconstruction plan for rebuilding Ukraine, and we will work with the international community to do this. International Desk Report, Caribbean Long Life. Pinya Birta Gelapon si Kantonilo.